Ana e kore te manu tioriori no te rohe o te moana a toe Amazing Rika e whai wāhi atu ki te pō tukutaonga nui mo te ao waiata o te motu a Vodafone. E kore ia e whai wāhi ki te wahanga o te kai waiata Māori o te tau, ko tāna he tautoko ke i etahi atu, kai waiata. Hoi no, ko tētahi o ngā whiringa toa mo tērā wahanga tonu, ko te pēne maitai a Alien Weaponry. I kōrero tahi a Ripeka Timutimu ki te rōpū nei e kawe nei ngā rongo hou mo te ao waiata Māori. Tūtaki mai kia Alien Weaponry. Ko te Reiwhati tōku ingoa, ko Ngāti Piki ao te iwi. Ko Ethan tōku ingoa. Ko Lewis tōku ingoa. Ko Ngāti Piki ao tōku iwi. Kua tautapatia te toko toru nei no Waipū. I te wāhanga kai waiata Māori o te tau i te pō tukutaonga o Vodafone. He tino whakamana te mea nei, te nomination. He tino pai kia mātou. Pretty crazy. Like, I actually didn't think it was going to happen this quickly, personally. Like, I thought it would be a few more years before we were even considered for the New Zealand Music Awards. I tipu a te reiwhiti rawa ko Lewis i roto i ngā kura kaupapa. Nā tērā ka rangona te wairua Māori i o rātou waiata. Aha kua tango mai a Maisie Rika i tōna ingoa i ngā tau tapanga, hei tā ngā taitama e wai mari e ana rātou i tēnei honore nui. I think it's always been hard for metal bands to win awards because they've always been a very out there and a bit of a controversial genre, and I feel like some people don't like that. Engari mo naia nei ka whai rātou i te ara ki te pōtuku taonga. Means we can dress up real fancy for once. No, Yeah. free kai. Oh yeah, we were always talking about the free food, eh? It's like, Yeah, but yeah. what do they have? Is it pork? Hei te pōtuku taonga a pōpō ka tuki atu a Alien Weaponry kia Tix, te kai waiata no tauranga moana. Ripeka Timutimu, te karere.